Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambulu vinaka. Se kwe ngono pakaleleka nino ande tukutuku ena mbungi ende indai. Sabuki kina ndona uoni dhabana unendra kisuasua ka laura nito sitiko maiki na nonda vanua. Kana tambanin raki mainandi ni rawa ni namaki na kena nabuki kina ndona dhanglamba ena loma ni vasa sangabulu kawalu kina vitu sangabulu karuani ya awa esa tuongo e matanda. Sabi pakasalatahi na tambanin raki kina tambana ni lenga tumbu koso menda na pakapakarau ena bukunin raki esa namakitiko. Maisoliti ko na Prime Minister Borrenge Mbani Marama na nona itukutuku ni pakanuni binaka ni singani sudhu. Kambani Marama ni singani sudhu yang ngauna binaka ni nonda railesu. Kaitela Mbani Marama ni ndondo numenta na mara ubata na singani sudhu ngo kanda tomana na nonda virokovi. Yamba ubi pakan riti telangana Prime Minister menda na turibaka na idhula ni tatango maki ni mati na misila. Esa baka uta telangana nona lolosi kina mata ni tuo Samoa. Ena buku ni lewu ni punua era mailenga ena mati na misila. Na Prime Minister esa baka uta telanga na nona baka nuni binaka kibeir na nontanganga era benga rabitu ena mbude ni balu baka kina kibeir na wekanda era sala kibaka itikutiku me punua tani. Dona singin sudu binaka kibeir na lewe ni matangali o boli ena koroke tei mai sabu ena non ramedingo matiko na non raisau ningele mai na land bank. Na tiningele asuli kina land bank ena ronondolu tinika rua me ngarabi kina matini tu endo na biba katuru de taki ya mera era mai dingoma na imateni somi katigo na kena lebu ena ndona rautini kalima na undolu vitu na raunan dola wasitigo bakatini ka bana tiningele kakana minister ningele Ashnil Sudhakar ni nangai somi na boni be somi ena ngauna dingomi kina na ilabu. Kinangito, rutel langon ni biti na maki meron na lewen na tigumay na Melbourne Storm na sotsota ni NRL ni ambakipo. May dabekir na bagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni bukating naka. Na wini matinganga ni bibang matini taki errere maki. Waku igu tani maya na wini nganga ni bibang matini taki. Menta dobata, kamunuta, kamurusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika patilagana. Na makikirao ena mataka po. Ni ko itiri kalimina miniti me ono kina tini na bimataka. Moniti kina borombuka. Bula FM, namba 2 na sere. Na sese ni Recho namba 2 eviti.